Rosemary Twinamasko, General Manager wa Kashonji Farmers Sacco nebo bebembiremo omukure bangu bagarraho ibyo bahangwa ombicweka bya kazo na kiruhura omurumugo bakwatanisa nabandi bebembeza Rengura District amagomborora nebyaro tugiye bisharara twabitema tuwabara kubyarenti hatenjura nente zanzefa ngurimo kumuyishka ekimwa akoze buriya mwenda ni bashaho ahora buri wano manyango no basa supportinga ebicupa byona harwa kubikolectinga mutwere na campaign ishka stera wangira bari mutwisi bode jere kije kwa turkumye cyanda cyabagari Simba Kashonji Farmers Sacco abo tereze biragwedi kandi ihamza buzumaze mangwisha hayona tukorwa mu Kashonji Farmers Sacco abo kuba musako nungi kandi ariko basa kumanya abantu bayo abo kuba members tunga matungo nkaga tubwabongera ndase Age project bagita Green Growth inumutwe okugira ngo we care for the people, nature and income. Umugeni mukuru wabari umwanyugo wabyara n'umuti ni Brigadier General Joseph Freddy Onyeta ogunuwe orukwebembera Wazalendo Sacco bitebyo nebitakabireho babanza n'ekiganiro na ba member kongera kureba Kashonji Farmers Sacco yaika ezo mushana ngo kutwagama muza kuronkinga kubahereze miti nebindi konkana no kutekesa abwa TV West ndi Senyomo Gideon.